ahile banin delta mining bol ho adinga good news ahilo le apoi mo mama jing update sum ho them khat ga se hitin a China lam le tu tua delta sum iti na mu thei ding ham ti ho jong ka hin sai ding a hin phaten na ngai cheutin masanga video kan sim na ho chun delta coin bo mine na ki bol duty a kan se hin a hin la mi tam ta hin delta app sunga hi extra reward ahilo le sum iti ki muding ham ti ho hi na hin ha do je chun tunia hi ibon chawa denga hi che video hi ka hin si ma hin phate chan an ve win lang na he thiam thei te na diwa simple momo ka hin sei ding hi delta hi sei ma bangwa chu cryptocurrency ahilo le digital currency khara hin tu hi mining period hinalai cha hi sum se ki jong seng lowa nisia khat ve se hi chu 24 hours zole khat ve naga click ziding hitia chu mining na bolding hi ahile delta hi mine on tia video ka hin sim na ko na chun tu chana hin thakharam bo hi ahung wal pan panen chisunga hin mi tamta hi active talo ahilo jong le apps jong anaki delete kit ta ti ho chu jong le abolna na wanga active lo ti hoi tamta aumin phamo ki salen aji chu hi chi hi sum imacha seng lowa free a sum tamta muna thading lampi a hin ni khana khat ve se naga click jiding bo chu ha jong ha salo hil a hin ipi hi ingap lel pi wa ipi hi ithasit pi ham bang a ke point aji chu mi hem ki hin ilungiel idei dan ho jong ki bang point koima ki force thei point ipi hi jong le he chi khonung le hung phachum te ding hi je hin pon tho ta anaki mine ho chun alag nga sum a hin mu ding o hin ichi tabang platform khat cha hi ja chu YouTube community MANGCHA a hi hung ki sima hung ki sei phung zo hi ja chu ne het thim diu hin tin a hi le delta hi register na ki bola mine na bol kha po wa hi le nang active ta hi jong le chun na upline pa ham alo le na upline nu ham chu active jinga hi le ama akona jong chu commission I chan chan ham na mu ding a hin la chuti ta kinep na kham set wang chu khingzo di lo ding hi hija chei ma hoi ki ham bolwa nisia pon tho ta imain jing diu hi ikidei sa pe no cha hi aji chu na phone chu ni khana hi khat ve jong ka ve man pui tia hi na lo hil ding a hi ka ome tiong la chung koi ma chana ta san lo ding hin aji chu I tho akona iluk chan ge a hi ki ve jing a hin hi ta hi free a phat imo su mang sanga hi chi mind ga bol ka minute khat le ni ka sung se luna sum free a alag a sim na mu theina ding lampi na boi pi chu nang dinga jong se lo hil ding nana to na imacha jong asu kha lo ding na le khasim na jong imacha asu kha lo ding hi ji chun mining bol nai lo hon jong ki bol ding ngai to utin ananga ta hon jong pan la tha kinutin pon tho ta en pangutin to mining bola regular lo hon jong regular ta mine bolding anago kinutin aji chu delta hong kilans na ding hi kum khat ai lo le kum ni ti hovel hi hong lut na lai ding hi ji chun pon tho ta mine wa hi la chun ibon chawa tampi pi ki mine do tho diu hi a hi le hi chan chu aum dan neu khari ga se wa hin masangai sei naw ha ko na ong chi he them diu hi ta in ipi le tu hin delta apps a poimo bolding I ma ho ka hin sei pi ding wa hin ama sa penin delta apps a chulu nun lang delta apps hi zan hi chon update hong omin updates ki bornai lo chon play store a chi un lang delta apps cho search da on lang hela chon update ki ti no min ten chi chon a click wala automatic a update chi jing de he ai le delta chon open ting wa hi le hoi chilaya chu to hi sum ta ki mu thei ham ti pa chu isai diu hin na he chi pen hi delta apps on open ting wa le hen he chi veilankaya he veleu chun hi veilankaya chunga hi USCT ki ti na mu diu hin chilaya khona click diu he ama sa pen hi cha hi ipi bolding ham tele h ki va he cha kon hi sum ki mu he na h ki ve dan ho chu kan be cha ding he hi cha hen veleu chun AGG ki ti khu chilaya chena mu diu hin hi che pen hi hichalai ho h ki vet na cho chlai pen khoi hin hichalai ho pungka git zo si la hin h lili ki ve thei hin chlai he ga veu tena kha ve chlai h count ki ti 4 omin abana chizit langa play button ko click leo chan loading h component ki ti in hicha ho h choang hong ki play do de hitai veleu chan achung langa ho 26 second ki pin na left to be rewarded hichu ho 30 second ki ve hin chi pa hi abang chu 10 second ho jong min tin ipeham 20 second ti ho jong min tin 30 second na achum chum ai lo la skip thei ti ho jong min tin hi chi choi ki ve in hi chi company ho in H&P wa hi chi its revenue hi delta te to company te ki hom ki no hin na hi chi delta te api wa ko na ho e ho hi 60% ki chang kena delta core team ho 40% chang hin its revenue ho na ai so chi ta chana big do di hin tu jo h ho ani anom tan na hi chong khon na ve chai diu ti nai chu veleu chun hi chalai ho
it count kiti ho 0 tan na li ki ve hin chala timer ho value chun 7 hours 56 minutes to ho pung ka gi zo la khon 8 hom ki ding cha ho vet thei kin hin na he chi chu h ki vet dan kha de in abana anuya ho hi choyong hi play time ki ho hi chala click leo chun cha ho games ki chi ma points ki on the hin hi choi na ki chuwa point on the hin chala cho thu mai sa ko na ko point on wa chi point ho chu settlement om ting le USDT hong ki convert ding ai in chala h ki ve ho hi et suma ki khel ham tile hi cho hi lakhat lakhon khat ve settlement om ji in hi chi ho chala settlement ki ti click leo chon chala na mu de na hi cho ho settlement history hin cho he chala he hi chi settlement claim ding dan cho hi chala dollar sign ichi yellow ha khana hina hi chi khona click wa la khon claim hi jing de hin hi chi ho anoi langa ho chu heti na claim wa la heti rejected kiti ding hin rejected kiti ho chu ipi ki sein ham dele hi chi reject kiti na hi chi claim settlement hi chi ho pena ho nang na pan nai lo ti na he na join ko na settlement hong ho bo chana claim thei ding na join masanga settlement an ho chana claim thei ta lo de ti na he chala he cho he ki claim ai ta in ita hi lakhat le khat ve hi settlement hong ji in hi chi h ki ve ho kho h point h sa kona point na mo cho convert USDT a convert ki bol ji he he chi chu hi chi USDT chu ki draw thei som ki su thei tu ma hi man jing thei he hi chi chu h vet dan mun khat he in hi chi la h ka wa hi chi la khat he ta in abana higher earn ki ti hi chi game so hi ni ai ta in na earning extra earning bol na ding chu abana earning bol na thei kit khat cha hele dfs ki ti lut leo chun hi chala hi social ki ti na mu de social hai na lut ding social lut leo chun ama sapena chu la hi load and run ki ti ho jong ho min tin cho chana click wa le hi cha hi ti hong do de cho hi ga mo chu su tin ga save mai te ya kan loading hi jong le hi ti ang tin le chala plus ko na mu chala ho plus ko cho click leo chun chala hi SPPT balance ki tin hi chu ho chang hi et na vet wa SPPT token hi an na bol the deu hin h khat na ven man wa ho 50 SPPT token na mu deu hin chalai what's h ki tin ho vet ka click leo chun chalai h chung do ki de azo ho ta bang banga chu itai h chung do ki nin tin ha choi na blink ki te h se hin chalai chu na mu wa chala chung langa ho arrow ta bang khat min chu click leo chun h click hi ta in chu h ki close ta na chala ho transaction create successful ki tain chu it credit 50 a credit tain hi cha ho lai anu available 4h remaining today na he chu ho 4h kona vet chai ting le ala balance on value chang kal tain 4h kona vet chai ting le hon pung za na khare nga le chon ki ding hin cha hona ka vet wa hi chi SPPT token hi na kilo thewe hin na tampita na ki mobile le chon cho jong hi USDT a convert hong ki bol ki ding hi chong chu earning khat hi kinin hi chi chu earning mun thumai tai na USDT earning ki bol na chu mun thumai ta in hi chi hi chalaya earning ki bol ho hi a claim ding dan hong chu group ho jong chu video hong ki thonin chong chan na vet thein hi chalaya hi settlement ki bol dan claim hong chu ka hin sei ta in hi tia chu tu pet ta dia jong hi delta coins in earning it revenue ho kona earning api in hi ja chu ai cho hi na bol nom wa it choi na vet ngap char wa la chan na vet thein na vet te diu ti na wang ai point avenom modeng avet thei vet nom lo wa chan vet lo thei hin na hi chu a kho na point koi ma vet te di ti na point chawang cha avenom nom avet thei di ti he extra earning nei no mo chan ai le delta coin ke mind open choi cham tela chung langa che 205 he in chu delta coin ke mind open cha hin he chu hu iti chiam tele chela 0 akona 24 ki chi ina mo de hin hi chi ni khat sung simna hin na 24 hours sung simna hin chi ho 24 hours wa pha ting le khon ki chai ding chala alai ho click lo chan end of mining session ki ti ho 3 hour 40 minutes cho awanin hi chi ho hong ki chai ti nga la khon hi chala ya alai pen hi click thei dinga hom ki ding mine ki bol thei dinga na hi chi ho ni khana khat be se na ga click diu hin ha salo hi le he chi hi ja cho abaya bai hin pon tho ta na ki mayan lang kum khat kum ni zo ting le ahung kilan sting le hin man tam ta hong hi tingai kin cha de aji cho mohin flea market na evin hi cha transaction ni mo ki bolding hi cha thili mo ki cho to le ding hi ja cho market na hi a coin hi hong tam be lo ding hi ja cho aman hi hong tam ding ai gin cha na in hi chala hi tfs ki tina hin velo chan la hi a root map ho jong na be theo hi in
chila delta hi te akona hong kisima alo le ipp a bol wa ti ho tu chana ipi tabang bang a bol do tawam ti ho chila ki ve the in na chana na vet the na check the hin jong le chila he ve la chen chila nga I button khat hi chila click le chen chila delta x sound na ga follow the hin disco naung na join the hin aban le a white paper hong khona na vet the github ma jong a white paper ho khona na simba research na bol the hin hon jong na ya chu pon thoten anaki mining ti cha vela ki tip ki naw hin aji chu hi delta mining adang taki banglo hila hong ki bol hin aji chu ama hi a hoina khat cho hi le mining dang ho kho it's ki ve a it's ko compulsory a ki vete te hi cho kho a revenue ho kho e ki pikit lo cho a company ho na ki lao hin ai wanga delta te hin hi cha it's ki ve ho hin it's na ve na hi le it's na vet man cho 60% revenue chu nang na chanding 40% cho delta te chang de hin hi cho a hoi hin mining dang to ki ba lo na chi cho hin hi cho pon tho ten na ki mining ti cho a vela ki tim ki no he tuna di chan chu hi intin adanga apoimo hangum ki tingle update ka hin bol ki ding he